Korin Christian ne ni Paul chakwat pani nak bungriat chang khatin changkul hon li tiang siarnak kan le tlang pe Christian tho hlom ulenaw Paul Macedonia peng ko ran Paul laka pathiani jang fa nakin thil atu aswak mi Paul hi nan thei ve dinga kan du zet har satnak aphun phun an tongi niksaknak an tuar na sa sikhal se la lungoinak an nei mi hi arak na save i an ma chu an fara zet nan siang zatin tho hlom an pek thei zat tiang an pe asi ti hi nan ne ni kasim du mi asi an pek thei ding mi i tlun man an pe ri lai asi Judia pengi pathian mi Paul bomnak tuan vau in zem ve u tia an ma i palungin indil himi hi kan thinlung manin kan ruwa ban lo mi asi amai sa a pathian ne na an pum an pe o chule pathian lungkim nakin kan nen khala an pe o churuanga natuan arak thok tu taitas hi anatuan pe zom dinga le hi du dot nak na hi pe zomi the suak dinga kan fiala si nan ni chu zum nak thusim nak theinak midang bom du nak le kan ma in du dot nak pola nan lian ngai ngai si churuanga hi du dot nak natuan khala hin mi nan hlei dinga kalau du sak asi nan ranga dan thun ding katua mi ziang man a umlau mi nan du dot nak ziang vek teu sau asi ti thei du a midang i mi bom an du zia kalau mu sak nak asi kan boy pa Jesu Christ i mi azang fa zia chu nan thei ama chu alian zet nan ma i ruanga mi fara a chang chuti chun afara anak thongin million i nan chan nak dinga asi kan dung kumi nan rak thok mi tuan vau hi atu a theula a tha ti a karwa nak asi hi na tuan naka hin atuan longa silavin atuan du na khala amai sabik nan si nan na tuan chu chol lavin tuan u la theu akham thok i nan ngak hlap zet vekin a the lam khala thinlung hiar zetin nan na tuan chu the tumu nan nei mi pau peko siannak thinlung nan neya chun nan pek mi pathianin a chauding pathianin nan nei lo mi alo dil lo midang bom nak pek du ruanga nan pari thilrit suan katum lo asina in tu lai fanga chun nei nungin nan ruanga afara mi Paul nan bom ding chu amoi pam lo mo chule nan ni nan fara pang i an ni an lian asile an lo bom le ve thung ding chuti in bangrani chawhlan mi nan seding chathiang lim sung khala tam pi akhom tu in tam tuk anei lem lo malte akhom tu in maltuk anei chuang lo tia a Titus le arwal pi nan ma bom ding kan hiar vekin Titus khal nan ma bom dinga a hiar zet ve i pathian ne na kan lung a oi ngai kan fial mi alung akim long silavin alo bom ding chu a hiar to ki ama i palungin nan nen ra thleng dingin arwa to zau ama thon mun khata ko ran kipin athu thang phuan nak a an mai za zet mi kan u naw pakhat kan rak tha chi ding chulong silavin ama chu boipa i sunloi nak thangi mi zon ru anak na kan tuan na ka le abom kan lo du nak kan lang ter na ka kan ma thon khwal tlong lang dinga ama chu Christian mi Polin an thil mi le na tuan an thia mi asi hi bang tuk siang zati pek nak laksong kan tol rel na ka hin soisel nak ziang man umpang lau dingin kan ral ring zat asi kan tum ta mi chu boipa i mit mu longa silavin milai mit mu khala thil dik tua ding kha asi chule an ma thon kan u naw dang pakhat khal kan tha chi ama chu voitam zet kan hik sak zawi mi bom adu zet ti kan mu atu tla chu nan para rin san nak anei ngai lo bom ding chu a hiar sin Titus kan ti le kan na tuan pi asi nan ma bom dinga kan tuan tlang ring ama thon kan tha tlang mi kan u naw Paul khal ko ran ai o tu an si khri ne na sun loi nak khen ter tu an si an para nan du dot nak rak lang teru
chule ko khan pol in chui thu chu an thei fiang ding in an thei fiang dingi nan rangi kan porok na khal hi thudik asi ti in an thei ding chatiang lim kan share mi ai thatu za tarha pathiarin atharin thlaswa na in pek sakram se amen